Socela nje sivule isambulo chapter 14. Soqala ukufunda lapha ku verse 6. Sehle siyogcina ku verse 13. Egameni kaJesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Isambulo incwadi yokugcina eBhayibhelini. Hallelujah. Le ncwadi ikhuluma ngezinto ezizokwenzeka. Hallelujah. Kubantu. Hallelujah. Glory to Jesus. Na ungekho kumoya ngeke uyizwe kahle ukuthi ithini. Hallelujah. Uzofunda ukuthi iBhayibheli iBhayibheli nje. Hallelujah. Kodwa isambulo lesi esikhombe ukuthi sihamba noNkulunkulu ongafiki asisindise ebese sishiya endleleni. Kodwa ufika asisindisa asikhipha odakeni. Na sesikhiphile odakeni bese sitshela futhi ukuthi sogcina kuphi nasendleleni sizohlangana nani. Hallelujah. Kodwa abanye uNkulunkulu bavele bakuthathe nje bathi nansi indlela. Abakutshela ukuthi isiphetho sendlela abakufaka kuyo iyini. Kodwa glory to the Son of God okwazi ukuthi afika sitakulo bishini ebese sikhombisa ukuthi sizohamba endleleni. Nasendleleni futhi nasihlangana nezimpi uyasilwela kuzo size sidlule siye sofika lapha simisela ukuya khona. Hallelujah. Ngizocela ke siqale ke lapha egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ukufunda. Sithe isambulo chapter 14 siqale ku verse 6 siyogcina ku verse 13. Hallelujah. Isihloko izingelosi ezintathu zimemezela ukwahlulela. Ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu. Inevangeli eliphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela la kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenzile izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Yayisilandela enye ingelosi ithi liwile iBhabhiloni elikhulu eliphuziswe izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Yalandela enye ingelosi yesithathu ithi ngezwi likhulu uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso elwamukela futhi uphawu ebunzini lwakhe noma esandleni sakhe naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe lingaxutshiwe ahlushwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwewundlu. Nomusi wokuhlushwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade. Abasena kuphumula imini nobusuku abakhuleka kuso isilo nomfanekiso waso nalowo owamukela uphawu lwegama laso. Hallelujah. Sacela ume kanjalo. Ngisafuna ukuchaza ngendaba yesilo. Hallelujah. Glory to Jesus. Kunesilo esizobusa la. Kunesilo esizobusa la emhlabeni. Lithi iBhayibheli sisuka kude isambulo. Lithi iBhayibheli kunophawu oluzoshaywa abantu. Glory to Jesus. Hallelujah. Lolu phawu luzoshaywa abantu ukuze bakhona ukuthenga. Baphinde futhi bathengisa abaphila ngokudayisa. Kodwa nabe ngenalo lolu phawu ngeke bakhona ukuthenga futhi abaphila ngokudayisa ngeke bakhona ukudayisa. Fanele bathathe lolu phawu lolo lesilo uNkulunkulu walelizwe ozobebusa. Naqhubeka izwi kaNkulunkulu lithi ke abazolithatha lelo phawu lesilo bazosha esihogweni. Baye esihogweni. Ngisacela uqhubeke egameni kaJesu. Verse 12. Nakho kubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi yebo usho umoya ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Hallelujah. Glory to Jesus.
sacela ukhuleke egameni likaJesu. uphakeme wena My dear uNkulunkulu odalile konke ngezwi Thank you, lakho dear Lord. konke kuthobela wena uNkulunkulu oyingcwele nathi singabantu sisemhlabeni uNkulunkulu ongcwele sikhulekela ukuthobela izwi lakho right now sithulisa yonke imimoya engalithobeli izwi lakho uNkulunkulu onamandla onke sithi mayithobe egameni likaJesu sikhomba konke kwalasha ukumelana necebo lakho nokukhuluma kwezwi lakho right now uNkulunkulu oyingcwele egameni likaJesu ngisho indlebe zethu ikamoya zivule uNkulunkulu onamandla zizwe izwi lakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Take your glory and authority phakathi kwethu in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Izwi likaNkulunkulu likhuluma kanjalo ekseni egameni likaJesu lithi kwakukhona ngase ngibona izingilosi ezintathu zishumayela emhlabeni. Hallelujah. Glory to Jesus. Zishumayela emhlabeni. Hallelujah. Zishumayela zizama ukuphephisa abantu kulomhlaba esikuwo. Hallelujah. Glory to God. Zikhuluma ngazo zonke izinto ezizokwenzeka. Hallelujah. Zikhuluma izinto ezizokwenzeka kulomhlaba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi kaNkulunkulu nayiqhubeka ingelosi ikhuluma sithi yayisilandela enye ingelosi ithi liwile iBhabhiloni elikhulu eliphuzise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngoba njoba siphila nje kunemimoya ephuzisa abantwana bakaNkulunkulu iwayini lobufebe iwayini layo yonke irubbish uNkulunkulu angayifuni. Hallelujah. Glory to Jesus. Kodwa yonke lento ephuzisa abantwana bakaNkulunkulu kunolaka uNkulunkulu elokhu eleda nje. Eleda nje. El-eda nje elokhu el-eda. Hallelujah. Abantu bazothi nasa kufika isikhathi sabo sokuphela emhlabeni sebehlukaniswa nalemzimba yokuphenduka ngoba imizimba esinayo uNkulunkulu wasinikela ukuthi ngayo sisesemhlabeni siphenduke sicela intethelelo kuye sisekile emzimba singathi ukuthi sobona khona. Hallelujah. Ngoba khona abantu abadala ngizobona khona akubonakali khona ngoba lapha sikhona ukuphenduka sisekulomzimba owabunjwa uNkulunkulu owabunjwa uJesu wawubumba uthe sewubumbile wayesephefumulela umphefumulo wakhe ukuze lo mzimba lona uphile ube umphefumulo ophilayo kwafaka umphefumulo umoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Futhi ke kuwo lo mzimba nakukhona okonakalayo fanele siphenduke sisekuwo lo mzimba singalindi ukuze siphume ngoba lesikhathi sesiphumile akukho konakele sesingaphandle kodwa konke konakale sisekulo mzimba ngakho siyaphoqeleka ukuthi silungise sisekulo mzimba ngoba baphuma kulo mzimba baphuma sebeqedile sebeya lapha abade besebenzela khona nokuthi uzolinda ukuphuma uzophuma usuya lapha ade usebenzela khona na ungalungisanga usekulo mzimba uzophuma uye lapho ungazange ulungisele ukuya khona. Hallelujah. Bekusiphoqa ukuthi nasilizwe izwi likaNkulunkulu sisekuwo lo mzimba bese siyakulungisa okungalunganga bese seqondisa okungaqondanga. Hallelujah. Ngoba nasike saphuma singalungisanga sesiyobe sesisho khona ukuthi siqedile ebesikwenza sikulo mzimba sifuna ukuyogcina kukho. Hallelujah. Ayikho enye indawo kulungiswa kuyo kulungiswa khona lapho konakale khona. Ngeke ngifike ngihlukumeze abantu balayidandi bese ngihamba ngoxolisa abantu baseGoli. Hallelujah. Ngeke ngifike ngidelela umakhelwane bese ngihamba ngoxolisa kumuntu ohlala phesheya. Kufanele ngixolise kuye umakhelwane ngoba ngone kuye. Hallelujah. Bese yalibona iphutha lami abone ngiyisola bese yangithathelela bese kuyalunga into zami. Kanjalo uma ngonile ngikulo mzimba kuyangibiza ukuthi ngiphenduke ngikulo mzimba ngicela intethelelo ngikulo mzimba ngihambe kahle ngikulo mzimba bese ngiyathethelela. Kodwa nangilinda ukuphuma ngithi hayi ngizohlukumeza nje ngenza nje ngendlela engenza ngayo vele ngizofa nangifa ngiyolahlwa. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngiyolahlwa bazalwane enendithatha uthi ngilahlwe abangani bami bakhohlisana kuthi hayi impilo ise right
ise right kanti mhlawumbe bona insuku zabo iseningi ezami seziyashoda kodwa ngubheki konke lokho ngoba ngihamba ngobungane haleluya ngiphile nabangani bami ngiphile simoshe bese ziyaphela ezami insuku haleluya bese ngiyafa mina ngalungisanga emzimbeni engimoshe ngikuwo bese ngiyahamba ngiyolahlwa bafika abangani bami emngcwabeni wami lishunyayela izwi laNkulunkulu kuthiwa phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele bese bayiphakamisa izandla bamamukela uJesu abahlanza ithethelele izono zabo mina ngihambe ngiyolahlwa bona basale bephenduka emngcwabeni wami ngoba baphenduke bese kulomzimba esasimosha sikuwo kodwa mina bangivimbile ngaze ngaphuma kuwo ngayolahlwa ngaye lapho babengcina ngikhona bafike bona sebephumelela sengilahlekiwe mina ngilahlekisiwe ngenxa yabangani bami kodwa futhi ngeke balithwala icala lokuthi mina ngalahlwa ngenxa yabo ngoba nami uJesu wafika kimi washunyayelwa angizange mina ngimnaka uJesu ngalibala abangani bami kodwa ngibe ngazi ukuthi abangani bami bazidalwa sikaNkulunkulu abasuyeni umdali nayisefikile umdali kwakufanele ngilalela umdali ngiyeke idalwa ngoba idalwa sidaliwe azazi lutho odalile owaziyo kwakumele ngilalela umdali ngingabalalela abangani bami ngakho kayikho excuse engizoyikhuluma ngenxa yabangani bami haleluya glory to Jesus bekusibiza ukuthi siphenduke sisekulo mhlaba bekusibiza ukuthi sicela intethelelo sisekulo mhlaba ngoba izwi laNkulunkulu lisichazela ngokusobala ukuthi umbuso wezulu ususondele ukuphela sekufikile ukuphela sekufikile enenolaka uNkulunkulu alibekela abantu abangazange bafuna ukuphenduka kunolaka uNkulunkulu azolithulula kulomhlaba elithulule kubo bonke abadelelile izwi lakhe kubo bonke abangazange bahambe ngokomyalo yakhe uzolithulula lolulaka glory to Jesus bese lapha uverse 13 athi ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafela enkosini kusukela kulesi sikhathi yebo usho umoya ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyakubalandela glory to Jesus Sathane uyasabisa ke ngokufa namhlanje uyasethusa haleluya asesabisa ukuthi uzofa nawo kwenza ukuthi uzofa haleluya nalokho kuthiwa kwenze ukuze uqhubeke uphile uyoniswa ufakwe esonweni haleluya ukuze uthi na ufa ufe ungalungisanga usesemzimbeni haleluya glory to Jesus kodwa lithi izwi kaNkulunkulu nasitshelwa ngokuzosibulala haleluya sisesemzimbeni masingakhathazeki kodwa babusisiwe abafayo kodwa befelaphi befela enkosini ngoba bayophumula ekhandlekeni kwabo bese beyibona inkosi Jesus oh hallelujah manje thina sikhalela ukuphila la sibukwe sihlonishwe sithandwe abantu siyesicabanga ukuthi basithanda kanti abasithandi basikhaphela ngoba umuntu nengakutshela iqiniso ukuthi wena you are not doing right elokho ethi hayi uyisikhokho wena uyisikhokho hayi cha akekho njengawe uyakukhaphela okuthandayo uzokutshela ukuthi no wrong mngani wami kufanele ukuthi wena uphenduke utshela uthatha uJesu uzokusiza zithi noma iphele insuku zakho ziphelele usenkosini lithi izwi kaNkulunkulu babusisiwe abafele enkosini haleluya ngoba imisebenzi yabo yabalandela haleluya angithi yabona ke ngithe ku right ukuthi uphenduke usekuwo lomzimba ngoba uzolandelwa yini imisebenzi oyenze ukuphi ukulomzimba futhi na ungaphendukanga kulomzimba uzolandelwa yini imisebenzi oyenze ukuphi ukulomzimba lapha abantu bazobona khona bazobona yini abazoyibona kuzobonwani lapho oduzobona khona ngoba into ozoyibona ile osuka kuye ezokulandela ufuna ukuyibona usungale esihogweni kanti ubungayilungisa usela ubusuthola isibusiso sakho glory to Jesus bayisaba abantu
we nkusami ngisofa angisale sengiyenza lento abathi angenza ngoba phela uzongibulala uyabulala ukubulala ukufaka esonweni angimane ngifele kuNkulunkulu nakuthi kuyafiwa lokho engikwenzayo kuyabulala kodwa kuhle nakuzongibulala bese ngibona yena owangifelayo haleluya Jesu wasifela ukuze thina singabe safa yes asazi isikhathi esiningi abantu bazi ukuthi ukufa nokwafa usuku usufile no thina nasikhola sisindisiwe asisafi kodwa sesiyadlula nje emhlabeni bese kusuka ibody le ibuyele kubo lapha eqhamuka khona thina bese sihamba sekuphile nokuphakade kodwa uma kufike isikhathi sokuthi size sedlule emhlabeni singabuyisananga nomdali wethu sizofa haleluya sizofa lapho kukhulunywa ngokufaka kokulahla esihogweni bafileka abalahliwe bafila bazofa bengabuyisananga nomdali wabo bayafa abangazange babuyisana nomdali wabo kodwa abadlula emhlabeni abafa bekuJesu abafi bona bayalala uthi uJesu nabemtshela bethi uLazarus usefile uthi uJesu akafile uLazarus ulele hallelujah glory to Jesus nayifika kubo kaLazarus bathi hawu ukuba ubukhona ngaba akafanga uthi uJesu nimbekephi uthi hawu insuku seziwu4 useyanuka uthi uJesu nimbekephi hallelujah glory to Jesus bamkhombisa hallelujah afika athi mkhumuleni bamqaqa bese ethi Lazarus vuka ugcine etheni Jesu uthi akafile ulele bona bathini bathi usenuka ngempela wayesenuka hallelujah glory to Jesus kodwa ngenxa uthi waphuma umoya wakhe awangaye Hades waye paradise sasala isidumbu sibola ngoba phela sifanele sibole sasemhlabeni kodwa nayibuya uJesu embuyisa ngoba wayevele ngafile efuna ukukhombisa laba bathi hayi usefile insuku seziwu4 asho ukuthi Lazarus akafile uyaphila ulele ambiza athi Lazarus buya wayisuka njalo eparadise eqonda kuyibhodi kulukuthi uyibhodi yakhe yayivuka futhi ibhodi yabuyela ngoba umzimba nawo nomoya kaNkuluNkulu uyabuya angithi nje udaka nalo nomoya kaNkuluNkulu luyashintsha lifana nokuba ungekho umoya yabona lenhlabathi njobi kanjena nje ngenxa ukuthi ayinayo umoya kaNkuluNkulu kodwa uNkulunkulu nayengafika uthathe futhi phansi from the ground abumba bese ethi kuwo ungashintsha ugcina usufana nawe why because ngoba sekukhona umoya kaNkuluNkulu usunje kungamabomu ukuze uproduce ukudla okuzokwazi ukuthi kuphilise futhi lolu daka oselunomoya kaNkuluNkulu kwakuyi inhlabathi lo khona umoya kaNkuluNkulu owenza ukuthi kuphile ispinach isikhule owenza ukuthi amazambane amile owenza ukuthi ubhontshisi nawo futhi umile ukuze kuzolungiswa ini udaka lolu uNkulunkulu afaka umoya wakhe kulo glory to Jesus into yenza ukuthi kube nomehluko kulolu daka engulo nakulolu daka engisuka kulo ingenxa ukuthi kulole engulo khona umoya kaNkulunkulu na uphuma kuvele kufane konke hallelujah glory to Jesus ngakho ke bekusiphoqa ukuthi asiphenduke singesaba ukufa kodwa silinde ukuthi nayiphela insuku zethu zisiphelele sikusumakade nayiphela insuku zethu ziphela indaba yethu istraight noNkulunkulu bese siyakwazi ukuthi silandelwe imisebenzi emihle ngoba nayizophela insuku zethu kanti iphela insuku zethu mina ade ngikhohlisa abantu ngithi ngihamba noJesu kanti ngale kusitheleni ngihamba noSathane hallelujah imisebenzi yami yonke izongilandela nangidlula la glory to Jesus nasithi siyafika thina emncwabeni sizongcwaba iqhawe lethu ebesihamba nalo hallelujah sifakaze siye sime ngonyawo lodwa sithi hayi iqhawe leli impela likulwile ukulokuhle kanti iqhawe lethu
belingayenzi intando kaNkuluNkulu, belikhohlisa thina, kanti alazi ukuthi ngeke likwazi ukukhohlisa owalifelayo, ngeke likwazi ukukhohlisa owadala izulu lomhlaba, ngeke likwazi ukukhohlisa okwazi ukuthi avimbe ame phambi kwelanga ingekho iforce yini lokho okuvimbi lokhuzana ilanga ukuthi lingafiki lishisa ngapha. Glory to Jesus. Uma kulo, hallelujah, uma kulo uNkulunkulu ngapha lingasefekile, glory to Jesus, ngoba ngapha kithi lifika selisefekile lokho abathi ozone layer, glory to Jesus. Khona iozone layer lithi nalifika kithi ilanga lifika selidlule kuphi khona kwisefo lesithi ozone layer, kuze lingafiki linjalo lu 100%, kodwa uNkulunkulu ngale kweozone layer, uliphethe ngale ke-ozone layer, akadingi ne-ozone layer ukuthi lize lehle kuye, ngoba ukukhanya kwakhe kungaphezulu kwelanga. Haleluya. Bekusiphoqa ukuthi simesabo okwazi ukwenza njalo. Haleluya. Bekusiphoqa okwazi ukubamba ilanga likhanyise kanje, asikhanyisele sonke sithi asikhanyisele ngoba ulibambe ngesandla sakhe. Thina ngapha nasi siyalibheka we kune-ozone layer iyasiza, kodwa sithi noma silibheka sithi uyashisa kanga, lishisa lidlule ngisho ozone layer, naye ngayisusa singasha, kodwa nolibamba ngale kwe-ozone layer alibamba sikhanyisele, siphuke sivuke ekuseni thina sithi akekho uNkulunkulu, akekho uNkulunkulu, kodwa uvukile wahamba emsebenzini, wafika wathuka abantu emsebenzini, wabadelela baqhamuka abanye bathi no musukudelela ngoba uNkulunkulu akayithande yile uNkulunkulu, kodwa uvukile lakhanya ilanga walikhanyisa, akalazi nokuthi liqhamukaphi, kodwa uthi akekho uNkulunkulu. Glory to Jesus. Uyibonela uNkulunkulu bakhe nje yena azohamba yobathengela amakhandlela lapha endiyeni. Glory to Jesus. Nalifika indiya lithi selikhuphukile ikhandlela lisesiyo lemali onayo, abuyele emuva futhi usawucela bamgcwalisele, haleluya, ukuze akhanyisele uNkulunkulu wakhe. Hallelujah. Glory to Jesus. Thina sikhuluma ngoNkulunkulu okhanyisela bonke, ongafuni imali, obakhanyisela bonke abamfunayo nabangamfuni, abakhanyisele zizephela insuku zabo bese bayahamba bayolahlwa ngenxa ukuthi abamfunanga noma sebakhanyiselile. Glory to Jesus. Bekungakuhle nasingabaleka sibalekele kodala izulu lomhlaba, ngoba imisebenzi yethu yosilandela. Kuhle ukulandelwa imisebenzi emihle, kuhle ukulandelwa imisebenzi emihle kunokulandelwa igama elihle olinikwa abantu ngenxa ukuthi wenze intando yabo kanti iphambene nentando kaNkulunkulu. Haleluya. Bazokuncoma nasemngcobeni basho bathi hayi kuleli gwili lapho kulele umuntu ade esinika konke, kanti ngale uyakhala ukhalisa ukuthi kade ukhonzwe emhlabeni, ungamfuni odala izulu nomhlaba, ungamfuni odala impilo yakho, ungamfuni okuncenga iminyaka yonke yakho yokuphila, ethi buyela kimi sizolungisa indaba, noma zibomvu ziyohlanzwa zibe mhlophe njengoboya bezimvu, awuzange umfune walenda usuku olunzima lokuthi usudlule wathi uyobona khona. Hallelujah. Bekusibiza ukuthi sidele konke, noma bokuphoqa kanjani, noma usubona kahle ukuthi hey kuyimpilo yami lokho, ngempela ngeke ngikwazi ukuphila ngalokho. Hallelujah. Bekungcono ukuthi uhlukane nakho bese uyambona wakudalayo. Bekungakuhle uhlukane nakho bese uyambona wakudalayo, ngoba nezinsuku zakho awuzazi zingaki, awuzazi zingaki. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ene manje uNkulunkulu ngathi usiyacleana manje, ngathi usiyalungisa manje usimakade, usiyaqoqa ngokwakhe, kanjalo nomphiko uKristu usiyalungisa into yakhe. Hallelujah. Lithezwe kaNkulunkulu einsukwini zokugcina akukho kufihlakele ngekwambula, kwembulwa konke manje necorruption ebesifihlelwe yikhulu isiyavela manje. Yini kumbulwa konke manje okufihliwe. Hallelujah. Kwembulwa konke manje okufihliwe. Hallelujah. Naye qala umphiko uKristu elungisa into zakhe, noJesu naye ulungisa ibandla lakhe, noJesu ulungisa abamfunayo, ulungisa abamfunayo. Hallelujah. Naye bona ukuthi okay lo isikhathi esiya kuso
ngeke sakhona ukusimela uyogcina ethatha uPaul kaAntichrist uvela adlule futhi same time. Hallelujah. Bese siyakhala thina sithi kodwa uNkulunkulu bekuphi? No, uNkulunkulu bekhona. Ufike wabheka wathi hayi lo ngeke sakwazi ukudlula la. Hallelujah. Uzogcina engilahlekela. Ngakho ke eseclean nje she or he must go home. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngoba nempi abhekene nayo ingathi inkulu. Glory to Jesus. Uyogcina evuma igcina imnqoba. Ngakho ke akathathwe ahanjiswe ekhaya ayophumula sekulwile ukulokuhle. Hallelujah. Basala abanye asala amanye amasotsha asale iphusha impi ayiphusha naye bheka futhi uNkulunkulu abonda hayi leli ingathithi nakufika isikhathi nakufika le ya distance leya uzofika lapha afika amandla engasekho agcine seyivuma lento noma iwrong akashesha qhele. Hallelujah. Hayi ukuthi uyahluleka uNkulunkulu uclean ibandla lakhe ufuna bonke abangabakhe bayophumula. Hallelujah. Bekunganjani kodwa nasingaphumula sikuye ngoba akukho ukuphumula na ulale ungena Jesu. Ngeke ukuthola ukuphumula na ulale ucompromiseile ngevangeli. Ngeke ukuthola ukuphumula na ulale uunderstand izinto zalesumhlabeni wagcina uzemukela. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngoba yabona manje izwi kaNkulunkulu lisatholakala khona isikhathi esingaseze ukutholakala kahle khona ngoba qaliwe manje liyafihlwa seliyafihlwa nabefundisa sebeshumayela ekhathini namhlanje abasashumayela ukuthi nawufa uzohamba yolahlwa la ungayenzanga intando kaNkulunkulu. Kuthiwa hawo siphila kwigrace siphela enhlukweni zomusa. Angithi umusa lo animazi ugrace lo grace kanti grace uJesu uqobo lwakhe. Grace uJesu uqobo lwakhe. Wehla uJesu engenze lutho engenasono engenacala kodwa ngenxa ukuthi umusa wehla wazongithenga mina nawe esonweni. Naye sefikile sezothenga ububi bami nawe. Glory to Jesus. Hallelujah. Ufika uSathane waseyiconvecta lento le wathi hayi nina seniphile emseni nina nisaphili kwenye indawo. Ngakho ke yonke into uyayenza ngithi uJesu anifela seniphile emseni ke manje. Umusa beqonda ukuthi noma ungayihamba uyiyele lapha esportini ufika uphuze na usuphuzile hayi no akuphuzi wena kuphuza isono wena uphuzi wena amanyala engengawezwa ngalezi indlebe zami. Dawungathi na ungibona ngiphethe isavana ubusungijaja uthi angisakhona ngisakholwa. Hallelujah. Kodwa nje ophuza akusesi mina kuphuza lo ngapha wena uhlala nongamfuna uNkulunkulu. Hlala kanjani udodi etempeleni kaNkulunkulu ngoba lethizwe kaNkulunkulu umzimba wethu uyithempeleni kaNkulunkulu. Na ukuthi wena usakufaka okuphambene nentando kaNkulunkulu ukufaka kanjani etempeleni kaNkulunkulu uNkulunkulu. Ngisho ukuthini ngisho ukuthi ikhathi esiphila kuso. Ngiyabona abanye abazalwane esihamba nabo behamba straight bathole sebegwegwile sebekhohlisiwe sebezolanda abani sebezolanda nawe ugcina usunderstanda nasa abasho ukuthi hayi sengehlulekile emzalwane bathi hayi grace umusa nizohla kudala unizohla kudala umusa sesiphile emseni hawu uzoloku lokhuza uyayibambezela siphile emseni. Angithi Jesu afa esiphambanweni. Wafa uJesu. Manje wena uxakwe yini ke? Mshiyo njalo. Mshiye ungaphikisani ngisho nokuphikisana naye. Usethengiwe isitha. Phela uJesu na ucabanga kahle wayengenasono. Kodwa ukuya kwakhe esiphambanweni kwakuyisono esiphila kimi. Wayengithenga ethenga mina. Hallelujah. Na efika esindisa omunye uthi hamba ungabusona. Makukuthi ke sesiphile emseni kusho ukuthi lelizwi kaJesu ethi hamba ungabusona kusho ukuthi selivelela bekweceleni sengaqhubeka mina ngingone ngoba uJesu wafa kanti wayifelani. Wayengafeli izono zami ukuthi ngihlukane mina nazo. Glory to Jesus. Ngakho ke bazalwane asibalekeleni ubugebengu beyikhathi zokugcina. Sathana ufuna ngayo yonke indlela ukuthi angayiyethe esihugweni. Ufuna ngayo yonke indlela ukuthi impi yakhe eyasuka ezulwini mhla exoshwa iqhubeke alwe noNkulunkulu
kuze kube sekugcineni. Hallelujah, glory to Jesus. Kodwa ke siyamthanda uNkulunkulu ngoba thina siyakhona ukuthetheleleka. Kodwa uSathane yena akasena kuthethelelwa. Ingakho engakhathali nje ukulwa ubusuku nemini. Ingakho engalali futhi engozeli naye ukuze ahlukumeze abantwana baNkulunkulu ngoba impi yakhe noNkulunkulu inkulu. Naye uthi uyabheka, ubheka iposition aye kuyo. Abese ayibona isidlala abantu. Ayibona isidlala abantu abadalwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Abona ukuthi ingabe yimi engenza le yanto. Ngakho inhliziyo yakhe iphini iyavutha. Iyavutha. Asho kahle ukuthi nje cha akuyi noyedwa ezulwini. Hallelujah. Athathe bonke abaphonse lapha. Na uthi uyalandela owadalwa qala emhlabeni umuntu wesilisa. Okufanele ngabe la emasontini abantu abagcwele yibaphi futhi abegcwele abantu besilisa. Wenzani uSathane wavela washintsha bona. Wathatha bona ngoba vele uqabele noNkulunkulu, wathatha bona wabathatha wabavalela le egombozini. Wabavalela khona. Bahleli lapha bakhuluma into engayindawo. Bakhohlisana kwaze kwasuka uEva kwahuyo buyela kuNkulunkulu. Kodwa afika watshelwa yilo omficile. Wathi lo omficile yena akasayi lapha useyihlala lapha endaweni erong. Kodwa uEva yena lo buye bakhale ngabe athi wazi wasilayo uEva. Kodwa ngiyaxakeka nase ngibona uEva kuhuyo ohlele enkonzweni. Laba batshelwa uNkulunkulu uthi no akudliwa lokho. Yiba bangekho la. Bayabaleka endlini kaNkulunkulu. Uyabona uSathane uyiqili kanjani? Uyiqili. Uthi cha nginandaba nalabo Eva vele basuka kuye lo wesilisa. Ngizodila nalo. Ngizobhekana nalo. Bhekana naye impela. Ababambe phansi ngqe. Abezwa lutho. Bona nangayoshumayela lapha erenke ngithi phendukani umbuso ezulu susona ukuthi hey awusiyeke wena. Awusiyeke beyithathela utshwala bakho. Mbom. Hallelujah, glory to Jesus. Angithi nasebungenile la ikhanda benza yonke into ibe easy. Athathe nje sonke isinqumo esizomfaka esihogweni asibone nje si right. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. Kodwa na usubuyile kuma senses zakho. Uyabona ukuthi eyinkosi sami zingapheli insuku zami ngikude naye. Zingapheli insuku zami ngikude naye ngoba angizazi. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. My God. Lokho ngikhohlwe ukuthi hayi sengina 25. Sengine 25 years mina. Uthi hayi ngisazophila futhi eminye iminyaka. No. Wena usulahlekele u25 years ungena uNkulunkulu. 25 years is gone. Awuna uNkulunkulu. Na ungafa kulo 25 years uyolahlwa esihogweni. Ngakho ka unayo 25 years uphila. Kodwa no 25 years ulahlekelwe uNkulunkulu ufile. Suna 25 years ulahlekelene noNkulunkulu uyisidumbu uhamba ufile. Kodwa uNkulunkulu enomusa esiphevisa indlela lesisidumbu lesasihambisa ukuthi inkosi yami lesisidumbu singaze siphume kule body lesingaphendukile ngoba this is the only body where he can repent or she can repent. Naye ngaphuma la ngeke sakhona ukuphenduka. Usezohamba yele ekulahlweni bese yemlandela imisebenzi yakhe. Hayena ithole uClever. Hawu nakusasa ngizoya. Yabona naqala nje ukuqhamuka open air. Sengizoyinikela ngizomukela uJesu. Kanti ngeke samfica. Ngeke samfica. Into ezomfica uzofica ukufa esesendleleni esihogweni. Kanti bekungakuhle uthi usendleleni esihogweni aqhamuka uJesu afuna abazophenduka buso uyaphenduka nawe. Uthola umusa. Hayi le grace esikhohliswa ngayo la emasontweni ezigebengu. Lokho hayi grace, igrace. Nqaka nansi imoto nqaka. Bonke abafuna imoto nqaka. Nqakisa izinto ezingekho. Izinto ezosala la emhlabeni. Akakunqakisa ukuphila okuphakade. Kodwa unqakisa immaterial thing. Akakunqakisa uJesu. Ukunqakisa immaterial thing izinto ezosala la. Hallelujah, glory to Jesus. Akhohlisa. Naye iqeda lapho ushela zona lezi ingane zabantu ade zila ekhohlisa. Angithi ubamba ama feelings azo. Uzoba nendawo uzothola umuzi. Uzothola imali ethile. Awuzidideke ngathi abantu wow uchala lihle leli yasonto nakusasa nyaya futhi.
sinqayisa izinto ezimaterial lapha akabatshela ukuthi wena mntanami uzofa uyolahlwa sokho ngoba impilo yakho ayikabuyisela kuJesu wena mntanami uzofa uyolahlwa na ungathatha impilo yakho uyibuyisele kumdali wakho afika ilungisa iqoqe zithi naye phela insuku zakho uhambe uyophumula ngoba khona indawo yokulahlwa nokukhala nokugedla kwamazinyo ekulindele na uzofa usenje isiphuma ingane yabantu iphuma nje ikhohlisiwe kuthiwa hayi kuthiwa mina ngizothola imali eningi mina ngizothola ibusiness kunebusiness namele ngilindele udlala ngaye ngitshela ukuthi right noma lingakhona ibusiness ngoba uNkulunkulu vele usibizele empumelelweni noma unganalo ibusiness kodwa na usekule empilo iphilayo uzofa ukuleli business uyolahlwa basale akade uhamba nabo besale becelebrate bethi kufa isigwile kanti kufe into ezohamba yolahlwa haleluya bengakuhle uphenduke uthatha uJesu uhambe naye nayiphela insuku zakho ziphele ubuyisene nomdali wakho glory to Jesus ngoba thina sidaliwe njengoba sidaliwe nje kusho ukuthi kunobani kunomdali hayi idalwa no hayi idalwa sikhohlisiwe man sikhohlisiwe na uthi uyabheka lapha eEden uNkulunkulu wafika wadala umuntu uthe semdalela umuntu waselethi ilwane kuye wasethi umuntu engumdalile awuyinika amagama aso ngoba zingaphansi kwakho uwone authority over these animals wayibiza ngamagama zonke wathi wena uyimbuzi wena uyini wena uyimvu wena uyilokhu wena uyilokhu haleluya kusukela leso sikhathi lezi zinto namhlanje zibizwa ngamagama ezanikwa ubani umuntu qiqiqi waxabana uLucifer noNkulunkulu wabuya weza kumuntu wafika wathi wena igazi lalezilwane yile elingakusiza namhlanje umuntu uphendukile usukile kuJesu themba igazi lezilwane kwathi into yakhe kancane qiqi seyokuzwa febe bamtshela ukuthi no izinto ayihambi kahle kuzofanele uthola inkukhu emnyama uthola inkukhu emnyama uthola imbuzi emnyama noma uthola imbuzi emhlophe noma imbuzi nje sephila under igazi lezinto engenamsebenzi yonke lento yenzani izofaka istembu ukuthi udelela igazi lika Jesu laphala leCalvary yena akasale ethembe lika Jesu igazi usethemba igazi lalezi zinto lezi zabizwa uye ngamagama esabizwa uye wathi wena uyimbuzi wena uyinkukhu kodwa namhlanje sithola inkukhu isiwuNkulunkulu kuye hallelujah glory to Jesus bafike baxabane ngale baxabane base kuthiwa hayi no kufanele kube noshwele bese kugijwe yokolanda imbuzi kuthiwa ifanele kuhlatshwe isilwane sizokwazi ukuthi sibahlanganise sasikuphi isilwane nithukana sasikuphi isilwane nithukana sasingekho fika uJesu azalwe angazalelwa ngisho esibhedlela kuthiwa akahamba ayotshela azalwe phakathi kuzo lezilwane ayitshela ukuthi izilwane ngoba yini kade kuhlanzwa izono zabantu ngegazi lenu ngakho ke you are free from today Jesus Christ ngizalelwe ukuthi ngizokhulula igazi lenu akasekho sezoya endaweni engcwele negazi lenu ngoba mina sengehlile nguJesu ngizokhulula igazi lenu eleni igazi nilelwa nalisenzi lutho haleluya kwase kudabuka isihenqo kwabonakala indawo yayingakazibonakala okhomba ukuthi akusekho umuntu osezoya ngale kodwa wonke umuntu uJesu semiyele endaweni engcwele ngegazi lakhe abantu sekufanele bavele baqonde kuJesu bona themselves bafike bathola insindiso bathola intethelelo bahlanzwe ezonweni ngegazi lika Jesu ngoba izilwane zakhululwa sayilokho ekhala nje me kanti ababona abantu ukuthi ziya celebrate ukuthi we are free 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 abantu basazothwala icala lokuthi baqhubekile bathwesa izilwane icala elingasafanele ngabe ithwalwa yiso glory to Jesus hallelujah uzubone ngempela ukuthi into yasezulwini inamandla izazi zasempumalanga isuka empumalanga asazi ukuthi ziyaphi zilandela inkanyezi yahamba inkanyezi zihamba
yahamba inkanyezi yahamba inkanyezi nayifika lapho kunegazi khona lika Jesu lapho kunoJesu khona ozohlanza izono zabantu ithi ingilosi inkanyezi angisayindawo this is the place hiyo le hallelujah nabengena awubayibo bambona umntwana babekhipha izipho bahamba baphethe izipho bazokhunga umntwana ngoba babona lo akafani nabanye abantwana hallelujah kodwa ngaze ngibone mina izazi zisuka ziyokhunga imbuzi ngaze ngibone izazi ziyokhunga inkukhu angaze ngiyibone nako abantu beyikhonze kangaka lezi zinto bethi hayi sihlambulula ngayo senza ngazi umsebenzi kwasha kwacima kodwa angaze ngibone noyedwa kodwa kuJesu lo sihlanzayo kwafika izazi iphuma empumalanga zathi nanti igolide nanka makha nansi inhlaka hallelujah glory to Jesus mayefu Jesu sathethelelwa izono zethu ngoba he was from heaven glory to Jesus futhi negama lakhe akalitholanga kumuntu walithola uNkulunkulu wathiwa lo uJesu ngoba uzokhulula abantu ezonweni zabo kodwa imbuzi neinkomo amagama azo ayithola kimi ngakho ke igazi lazo alinawo amandla awekho amandla lokho kokuthi nje thina sidle sijabule hallelujah nasidlela nje sijabulele sithokozele hallelujah sihlabe sibray sishise inyama hayi ukuthi ziyasikhulula ebuqelini besono hayi ukuthi kuyayihlanza nezono zethu nasizodependa kulezo zinto sizofa siyolahlwa hallelujah glory to Jesus ngoba nesemasontweni sekuyalokho sekuya understand ukuthi hayi no kufanele nenze nje yaye cha ungalahli phela amasiko akho siko lomuntu ukukhonza uNkulunkulu alukho lunye usiko uNkulunkulu alinika umuntu ngaphandle lokuthi akhonze uNkulunkulu glory to Jesus thina sinosiko lokukhonza uSimakade ngoba sivela kuye alukho lunye usiko esinalo hayi usiko lelakhe alivumi olwala ekhaya kodwa olwakho alusho njalo wena umntwana kaNkulunkulu fanele ukhonze uNkulunkulu awunalo usiko olunye usiko lwakho lokukhonza uNkulunkulu glory to Jesus hallelujah mlayezo ubusho njalo namhlanje ekseni hallelujah ukuthi babusisiwe abafayo befele enkosini ngoba imisebenzi yabo iyobalandela awuyibheke ukuthi wena uzolandelwa yini awubheke ukuthi yini ezokulandela glory to Jesus enokuhle akungene esihogweni okubi akungene eparadise ngakhona ukuthi uhamba nokubi kuyacaca ukuthi esihogweni yolahlwa ngoba lento izokulandela ikulandele iye lapho inaye ebhilonga khona uzolandelwa into ebhilonga lapho ebhilonga khona na ukuthi wenza kahle uzohamba ezulwini ulandele imisebenzi emihle kodwa na ukuthi atulandelwa okubi uye esihogweni phela okubi ukuphushela endaweni yakho hallelujah glory to Jesus uthi umzalwane nasinikela la uthi senzeleni imizila inyawo zenu senzeleni imizila istimela sikwazi ukuhamba lapho ngeke khona umzila khona istimela ukuze sihambe fanele kukhande umzila uqondiswe lapho kufanele siye khona na uqondiswa le sizoya khona naso ngeke sisho istimela ukuthi no anikwazi ukungenza kanje ngoba imizila ithini ithi asiye lapho kukhandiwe khona imizila yakhona nawe inyawo zakho la uthi ukhanda imizila uthi ayisuke la iqonde esihogweni izoqonda khona glory to Jesus bese ulandelwa yini imisebenzi yakho akekho ngeke ukulandelwa imisebenzi yakhe akekho owenze kahle izomlandela nowenze kabi izomlandela kodwa they will be in a different places abenze kahle bazobe bese kujabuleni imisebenzi yabo emihle
inabo be-enjoya nayo. Abenze kabi bazobe besesihogweni. Imisebenzi yabo yokukhala nokugedla kwamazinya iphakathi ikhala nabo. Hallelujah. Ngakho ke asidlali bazalwane. Asi-entertain. Asikhale nothi siyezigcwale indlu ngoba izindlu eziningi zamasonto egcwaliswa ukuthi ngoba iqiniso alikho. Kuthiwa hayi nina ni right uyanithanda uNkulunkulu. Uyanithanda uNkulunkulu. Yes, of course uyasithanda uNkulunkulu. Kodwa isono esiphila kuso akasithandi. Nasingahlukani nesono sogcina sihlukana noNkulunkulu siyolahlwa ngenxa yokuthi thina sifuna ukuhlukana nesono. Sifuna ukuhlala esonweni. Hallelujah, sihlala esonweni kuze kuvama umusa. Glory to Jesus. Ukuvama komusa phela kusho ukuthi ukubuya kaJesu. Ngoba uJesu uKristu umusa. Ukubuya kwakhe kufika usesonweni uyahamba uyolahla esihogweni. Umusa ufika uthatha kade bewulindile. Bahambe bayophumula. Ngakho ke bekuyisikhathi sokuthi siphenduke bazalwane. Siphenduke simukele uJesu. Siphenduke simukele uJesu. Singabanjwa ngisho na izono zethu esikhohliswa uSathane ngazo ukuthi hayi wena ngusalunga ngeke. Wena nje obunjena nje salusa uqhubeka my friend. Salusa uqhubeka. Salusa uqhubeke. Base bakutayitisa qhubeka free. Asiqhubekeni free. Uqhubekani nesihogweni. Ngoba imisebenzi eniyenzayo ayiniphushele kuphileni okuphakathi kodwa iniphushele ekukhaleni nasekugedleni kwamazinyo. Kodwa glory to Jesus. Kubo bonke abazofa abafele enkosini. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini. Awu Nkosi yami livela ezulwini. Lithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo usho umoya ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyakubalandela. Nkosi yami akubheke imisebenzi yakho. Uyibheke ungakhohliswa. Ibheke ukuthi imisebenzi yakhe injani. Bayathokoza nabantu ngawe. Makhelwane unakho ukuthula nawe usukholwa. Hallelujah. Ngiyababona mina labo makhelwane abavele bakusukele nje. Khona bakusukelayo ukuze bagcine bebone amandla kaNkulunkulu. Ngiyababona labo. Kodwa khona abanye abaqhukuluzwa uwe. Ngenxa yokuthi uyi-understand into oyiphethe. Bafike bakuhlukumeze nawe uyaphindisela ngendlela yabo. Kanti naye kuhlukumeza usuke ezotesta ngobhoko ukuthi ngempela into oyiphethe yiyo yini. Akahlukumeze uqhelisa unyawo lwakho. Aphinda alicinge futhi uliqhelise. Ungasho ukuthi phela ngingaphela uwe. Ngizolibeka. Awuthinte. Awuthi uzongibona ke manje uthi ngishaya. Ngempela usezokubona ukuthi unjani. Uthola qhoma isibhakela abazalwane umzalwane uthi akasishaya isibhakela umzalwane lapha ubuya ngokuzolala. Kanti bekuzocheck ukuthi uyayazi into oyenzayo. Hallelujah. Bese liyakhala icele usasifumbe kanje isibhakela. Ulwa nomakhelwane ekhala icelongo. Bese beyahamba bangcwele usale nesibhakela usibambe kanje. Uyokhala usiphethe uhlule nje ukubekezela. Hallelujah. Hlule ukubekezela wenza intando kaNkulunkulu. Unganaki nokuthi ukwehlisa isithunzi lomuntu okuthuka phambi kwabantu. Ungamnaki ukuthi awu kodwa nginga angaza ngithuke kanje phambi kwabantu. Baze bakutshela bathi uyamyeka wena. Bengizomgiva. Kanti lesikhathi emgiva kungcola yena. Akungcoli lo givewayo. Kodwa ongcola yilona ogivayo. Ngoba uthi uJesu okuphuma ngaphakathi yikhona okungcolisayo. Kodwa ingaphandle alingcolile kodwa okungcolile okungcolisa umuntu yilokho okuphuma ngaphakathi. Kodwa ukuqhama ngaphandle ukuthi kuzomngcolisa angeke kumngcolise. Kodwa lokho okuphuma kuwe le ntambo oyikhipha iyakungcolisa. Ngcoliswa yiyo.
kodwa na ungayithulela nje vele umyeke lokuthukayo ongcolayo uye uyogcina eba clean kodwa one day nawo lokho uyithulela nje ngoba ngeke uyikhiphe into engcolisayo uzoyithulela nje kodwa na uzokukhipha nawe uzongcolisa uzungcolise naye lo muntu uyamlungisa hayi bengimdisciplina hayi umdisciplina ngamzalwane umncolisile ungcolile namhlanje akamfuni uJesu ngenxa yakho glory to Jesus kodwa babusisiwe bafayo bafela enkosini umsebenzi yabo yabalandela glory to Jesus asikhathazeki thina noma bekuthiwa kushoniwe ngoba siyazi ukuthi naye efela enkosini sesiyobona lekuseni haleluya ene sesuhamba manje seliyahamba ibandla laNkulunkulu sekuyaqoqwa yabona njengoba kukhona isembulo nje kusho khona ukuthi kuzohamba hambe kugcine kuphela udlule lomhlaba ugoqwe ngoba lithi izwi kaNkulunkulu lomhlaba ulindele ukushiswa nabo bonke abangamesaba uNkulunkulu ufakwe esihogweni konke kushe kodwa abamesabayo bazongena kwiparadise elisha elivele ezulwini elingakaze libe khona elingcwele eliney'tradi zegolide abazobe behamba kulo abahambe ngokumesaba uNkulunkulu bashiya izono zabo babuyela kuNkulunkulu bashiya ukonakala kwabo babuyela kuNkulunkulu wafike wabahlanza uJesu ngegazi labo base beba clean haleluya haleluya bese lithi khona umhlaba lothi ngigeze ungigezisise nami ngise ngibe muhle nami funeka nje sigezwe bese sibabahle kodwa nasophika ukuthi awu mina angisalunga sogcina sifele ezonweni zethu bese imisebenzi yethu iyasilandela. Thank you Jesus. Amen.